Aya ni amakuru akomeye cyane aturutse i Kampala mu gihugu cya Uganda. Murabizi ko maze iminsi yabaye amatora y'umukuru w'igihugu, Perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe waje kwegukana intsinzi ahigitse uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu njyana ya pop muziki mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero murabizi ko mu butegetsi bwa Uganda harimo abantu b'ibikomerezwa cyane bo ku rwego rwo hejuru. Muri abo ngabo harimo n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yitwa General Muhoozi Kainerugaba, ni umuhungu we akaba ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda yigeze no kumujyana mu by'umutekano wihariye wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri Perezidansi ya Repubulika ya Uganda. Aya makuru akomeye cyane kuri General Muhoozi Kainerugaba avuga ko nta nubwo natinya no kuvuga ngo ni amakuru ababaje, ndetse abantu benshi batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda babisesengura babivugaho uko babyumva. Ati ku muntu biteganyijwe ko ari we uzakorera mu ngata umubyeyi we Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, ubu ni General Muhoozi Kainerugaba. Mbere gato yuko ninjira neza nyirizina kuri iyo nkuru, reka mbanze mabwire ko mu yandi makuru akomeye cyane nayo amaze kugenda agarukwaho ubu ngubu niyo ari kuri front page z'ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino. Ati tuzarwana tuzarwana kugeza twongeye twisubije Goma ndetse na Bukavu. Abo ngabo rero ni FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ku rundi ruhande ati u Rwanda rwemereye Amerika ko rufitanye ubufatanye mu by'umutekano na M23. Guverinoma y'u Rwanda yemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ifitanye ubufatanye mu by'umutekano umutwe wa M23 bijyanye no kuba impande zombi zihuriye ku nyungu yo kurinda abatutsi bamaze igihe bibasirwa n'umutwe wa M23 wa FDLR n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rwemeje ko rufitanye imikoranire n'uriya mutwe biciye muri ambasaderi warwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mathilde Mukantabana. Ni mu nyandiko uyu mudiplomate yageneye kandi komite nto ishinzwe Afurika ndetse ya komisiyo y'ubufatanye y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika, avuga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyanye bigizwemo uruhare na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho ngaho kuwa kane tariki 22 Mutarama, Chris Smith ukuriye iriya komite yagejeje ku bayigize ijambo ryagarutse ku guteza imbere amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biciye mu masezerano ya Washington DC na Perezida Donald Trump. Ambasaderi Mukantabana mu nyandiko ye mu izina rya guverinoma y'u Rwanda yashimiye Perezida Trump n'ubuyobozi bwe kubwo kuba barashyize imbere inzira y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikora ibangikanye n'ubuhuza bwa Qatar hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23. Yavuze ko amasezerano ya Washington agaragaza intambwe ikomeye cyane iganisha ku mutekano urambye, amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Mukantabana icyakora yagaragaje ko bibabaje kuba urugomo rwariyongera cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa 25 nyuma gato y'isinywa ry'aya masezerano ya Washington. Yavuze ko uru rugomo rwatewe n'iyongerwa ry'ingabo n'imitwe ikora mu bwisho itaryozwa ibyo ikora, harimo abacanshuro, imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ndetse n'igihugu kimwe. Uyu mudiplomate yavuze ko uku kongera kandi ingabo kunyuranyije n'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro bya RDC na M23 byaberaga i Doha muri Qatar. Yavuze ko ingabo zongerewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abazoherezayo babaye imbogamizi ikomeye cyane ku mahoro arambye, ndetse agaragaza ko bashaka gusenya intambwe yari imaze guterwa binyuze mu masezerano ya Washington DC. Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yavuze ko izo ngabo kandi zihungabanya umutekano mu Gushyingo no mu kwezi 25 zifatanyije na guverinoma ya Kongo zakoze ibikorwa bigamije kandi guteza ihohoterwa rikabije mbere gato yo gusinya amasezerano ya Washington, bagamije gushyira umutwaro w'inshingano ku Rwanda. Yunzemo ati mu gusubiza kuri iri hohoterwa nk'uko yagiye abivuga, AFC 23 ibishishikarijwe na guverinoma yanjye, aterutse kandi gutangira kuva mu mujyi wa Uvira ati mu kugaragaza ubushake bwo kugabanya amakimbirane. Ambasaderi Mukantabana kandi yagarutse birambuye ku bitero bitandukanye inyeshyamba za FDLR zagiye zigaba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 1997 zikica abaturage, ndetse kandi ubwicanyi uwo mutwe wa genocidaire wagiye ukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka myinshi cyane ishize. Mu guhuza ibi bitero n'urugomo rwabaye mu kwezi 25 yavuze ko byerekana neza impamvu u Rwanda rukeneye kwikingira.
yavuze ko u Rwanda rutarajwe gusa n'ishinga n'ikibazo cy'ubukana bw'ibibazo by'umutekano biva mu burasirazuba bwa Kongo gusa, ko ahubwo runafite impungenge ku kibazo cy'amateka y'inyeshyamba zizwi nk'abacengezi zaje kuvamo FDLR zari hafi yo gusenya igihugu nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mwaka wa 1994. Yavuze ko nyuma y'ibitero uyu mutwe wagiye ugaba mu Rwanda hagati ya 2005, 2008 na 2013 wagiye usezeranya kurambika intwaro ariko ntubikore. Mukantabana Mathilde yanayishuye ko hagati ya 2015 na 2020 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakoze kandi ibikorwa bihuriweho bitashyizwe ku mugaragaro byo gusenya ibirindiro bya FDLR, ariko ubufatanye bwahise buhagarara bitunguranye ku mpamvu zidasobanutse. Yunzemo ati kuva icyo ibimenyetso byizewe byerekana ko igisirikare cya Kongo cyongeye gukorana byimazeyo na FDLR ku rwego rutigeze rubaho guhera muri 2021 kugeza 2022. Ubu FDLR iracyakora mu burasirazuba bwa Kongo, yinjijwe mu bikorwa bya gisirikare bya Kongo kandi impuguke za Loni zikomeje kandi kwandika ibikorwa byayo. Yavuze ko kuba rero ziriya nyeshyamba zarakomeje kandi kubungwabungwa, kurindwa kandi rimwe na rimwe rero zigashyigikirwa ku mugaragaro na za guverinoma za Kongo, ndetse ko zakurikiranye uburemere bw'imbogamizi n'ingaruka yagize ku mutekano w'u Rwanda ntibishobora kandi kugereranywa. Yavuze ko iyi ari impamvu u Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi ndetse runagirana kandi imikoranire na M23 mu by'umutekano. Yagize ati kubera rero iyo mpamvu u Rwanda rufite ubufatanye mu by'umutekano na AFC M23 kandi rubikora mu mucyo hagamijwe kubaka icyizere. Ati M23 ni umutwe wigenga w'abanyekongo ufite ibibazo bifite ishingiro ku butegetsi bwa Kinshasa, birimo kwicwa, gufatwa ku ngufu n'ivangura rikabije rikorerwa abanyekongo b'abatutsi. Madamu Mukantabana yunzemo ko u Rwanda na M23 kandi bihuriye ku nyungu yo kurinda abatutsi muri RDC kwibasirwa na FDLR ndetse n'imitwe y'intagondwa ishyigikiwe na FARDC. Yavuze ko inyungu rusange y'u Rwanda kandi rufitemo ubufatanye ari ugukumira kongera kubaho ibitero byambukiranya imipaka bya ziriya nyeshyamba z'abajenosideri nk'ibyabaye mu mpera z'imyaka y'1990 byashoboraga kandi gushyira mu kaga kubaho ku Rwanda. U Rwanda icyakora rwagaragaje ko rutagamije kugena ibyemezo bya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko rutashyigikira imitwe yitwaje intwaro nk'inzira isimbura imiyoborere ishingiye ku bwuzuzanye. Rwavuze ko ibikorwa byarwo bigamije gusa kandi kurinda abaturage barwo binyuze mu gukumira ibyago bya jenoside biva hanze y'imipaka. Mukantabana kandi yijeje ko ingamba z'ubuhinzi z'u Rwanda zizahinduka uko igipimo cy'icyago kigenda kandi kigabanuka hakurikijwe gahunda y'ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington nk'uko yakomeje kugenda bigaruka. Hanyuma tujye kuri General Muhoozi Kainerugaba inkuru yacu, hanyuma twirebere ibikomeza kujya bivuga kuri uyu muhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yitwa General Muhoozi Kainerugaba. Uyu rero yibasiye abagore ngo batagira nyashi. Mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yibasiye abagore batagira ikibuno abagaragaza nk'abatera umwaku. Uyu musirikare mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko gukora ku bagore batagira ikibuno biteza ibyago byo kujya ikuzimu. Yagize ati iyo ukoze ku mugore utagira nyashi no kuvuga ikibuno uhita ujya ikuzimu. Ati nta cyakorokora. Muhoozi mu bundi butumwa kandi yavuze ko abagore benshi batagira nyashi muri Uganda arabo ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ati muzarebe abagore benshi bo muri opposition nta kibuno bagira. Ati hanyuma kandi bagatangira gusakuza bavuga ngo Muhoozi. Yunzemo ko byemejwe mu buryo bwa siyanse ko abagore batagira nyashi babyara abana b'ibigogi. Muhoozi kandi yanibasiye abagore badakomoka mu Rwanda cyangwa se muri Uganda, avuga ko kubakoraho bituma inka zitangira gupfa ndetse ko iyo ubakozeho uba utemerewe kugera mu ijuru. So urwanga amagambo rero General Muhoozi Kainerugaba yababaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakomeje kugenda bayatangaho ibitekerezo bitandukanye bibaza umuntu uri ku rwego nk'urwe muri politiki y'igihugu cya Uganda. Mu by'ukuri akwiye kuvuga amagambo nk'aya ngaya. Gusa kenshi nakunze kugaragaza ko abikora nk'umuntu usa nk'utebya, ariko nanone ntabwo bituma abantu batibaza impamvu ashobora gutangaza amagambo nk'ariya. Kuko nababwira ati vuba ahangaha tuzarwana twisubize Goma ndetse na Bukavu n'Tshisekedi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahaye abaturage isezerano ry'uko mu gihe cya vuba kandi azatangiza ibitero byo kwisubiza ibice byose M23 igenzura birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. N'ubutumwa
Felix Tshisekedi kandi yatanze abinyujije muri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yo ku ruhande rwa leta Kinshasa Jean-Jacques Purusi. Kuri uyu wa gatanu tariki 23 Mutarama nibwo Purusi wari warahungiye umujyi wa Baraka ubwo mu kwezi gushize 23 kandi yafataga Uvira atahutse nyuma yuko ziranyishyamba kandi zifashe icyemezo cyo kuva muri uwo mujyi. Guverineri Purusi mu butumwa kandi y'abaturage akigera muri Uvira yavuze ko perezida wa Tshisekedi kandi yamusabye kubabwira ko leta iri hafi kwisubiza ibice byose yambuwe na M23. Ati rero hari benshi bicuye hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yarambwiye ati genda ubwire abaturage ko vuba aha tuzarwana. Nyuma ya Uvira ni Kamanyora, nyuma ya Kamanyora tuzafata Bukavu, Goma, Bunagana ndetse n'ahandi. Jean-Jacques Purusi yaboneyeho kandi gusaba abaturage kwirinda kugwa mu mutego w'umwanzi, ahubwo bakarangwa n'ubumwe hagati yabo. Ati ntimukagwe mu mutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge no kubatoteza, ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandandi, Abavira, Abaruba, Abanyamurenge, Abashi, Abafunyuru, twese turabana baturuka ku Mana imwe. Ati no kuri papa umwe, Papa Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo rero kandi yasabye abaturage kubwira abanyamurenge bahunze umujyi wa Uvira gutahuka bagasubira mu ngo zabo ngo kuko ntawe uzongera kandi kubatoteza. Yijeje kandi ko mu gihe cya vuba imipaka ihuza Kongo Kinshasa n'u Burundi izongera gufungurwa, hanyuma urujya n'uruza rukongera kubaho ku mpande z'ibihugu byombi nk'uko Jean-Jacques Purusi yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Hanyuma babwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziraburanisha Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela inyuma y'igitero cyakozwe n'ingabo zagomorewe na Donald Trump ku gihugu ciwe zikamuhagarika, akaba kandi yagirizwa magendo ndetse n'iyayuramutwe. Iki gitero canegwe cyane ku isi, aho mbere ishirahamwe mpuzamakungu ONU rifata ko ifatwa rya Perezida Nicolas Maduro ariho nyangwa ry'amategeko mpuzamakungu. Amerika ivuga ko iki gikorwa kiri mu rwego rw'igendereza ryari rimaze igikani kirekire ku ruhara rwa Nicolas Maduro ruvugwa muri magendo, ibiyayuramutwe n'ibindi vyaha. Hagati aho ngaho uyu siwe mutegetsi wa Amerika arongoye igihugu cigenga akorewe ibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicolas Maduro niwe mukuru kandi w'igihugu ubu bwa vuba aherutse gufatwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva amezi atari make imbere yaho. Inzego zigendereza za Amerika zari zimaze kandi zikurikirana hafi Perezida Nicolas Maduro. Akagwi gatoya karimo n'abari muri leta ya Venezuela baguma bamuneka aho arara, ivyo afungura, ivyo yambara n'ivyo yitwaza, eka mbere n'ibikoko atevye ibitungano akunze kandi kuba ari kumwe navyo nk'uko amasoko agisirikare vyemeza. Ineguro y'igitero cyo gufata uno mukuru w'igihugu cataziriwe Operation Absolute Resolve tirangijwe mu ntango za Kigarama mu kwezi kwa 12/25. Kuwa gatandatu igenekerezo rya 3/0 kwezi kwa 2026 nk'isaha hafi 5 z'ijoro, Perezida Nicolas Maduro Perezida Trump yategetse ko Nicolas Maduro afatwa. Trump yakurikiye ikibirariraho iki gitero kandi aho yari mu muhira iwe i Mar-a-Lago mu ntara ya Florida ari kumwe n'umukuru w'ikigo cya CIA kijejwe igendereza ryo hanze John Ratcliffe hamwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Marco Rubio. Indege z'intambara zirenga 150 za Amerika nizo zarungitswe muri ico gitero cyo muri iryo joro nk'uko amasoko yo muri leta Amerika abivuga. Hafi nk'isaha 8 z'ijoro niho hatanguye kandi kumvikana ibibombe ku mugwa mukuru Caracas. Ibiturika vyaherekezwa n'umwotsi wo mu kirere, aho hose amatara yari yacitse. Igisata ca BBC kijejwe amakuru igendereza cemeza ko ibibanza bitanu ari vyatewe. Bimwe mu bitero vya Amerika vyakozwe ku buhinga bwo kwivuna ibitero byo mu kirere hamwe n'ibigo vya gisirikare vya leta ya Venezuela. Igihe ingabo za Amerika kandi zashika ku rupangu rwa Maduro mu masaha 8 y'ijoro, harabaye ukurasana nk'uko vyavuzwe n'umutegetsi wa gisirikare. Ingabo za Amerika kandi zarashoboye gushikira Nicolas Maduro, ariko agerageza kandi kwiyunganira mu cumba ntamenwa, ariko akaba atari bwashobore kandi kuvugana ku rugi. Zaciye zimufata zimutwara New York muri leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimupfungiraho, akaba kandi ariko araburanishirizwayo. Muri Kigarama kwezi kwa 12/3 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarafashe Perezida Saddam Hussein wa Iraki inyuma y'igitero zakoze kuri iki gihugu.
cekwa ko cagitunze ibirwanisho ruhonyanganda. Saddam yafashwe inyuma y'amakuru y'igendereza yahawe ingabo za Amerika yavugaga ko yari inyegeje mu mwobo muto wari hafi y'iraro ry'ahitwa Tikrit, igisagara ciwe c'amavukiro. Colonel James Hickey yarongoye kandi iki gitero cyo kumufata yavuze ko Saddam Hussein yasohotse akava muri uwo mwobo akishikana imbere y'uko ingabo zirekuriramwo igisasu ntezwa ntoke grenade. Umugabo umwe yafashwe miri i Baghdad umunsi umwe imbere yaho nibo yatanze amakuru yaho yari yinyegeje. Saddam yakuwe muri uwo mwobo hafi isaha 4 nijoro n'igice, igihe ingabo zaraba muri uwo mwobo zabonye umugabo kandi yarakirije amaboko. Colonel Hickey ati cari ikimenyetso ko yashaka kwishikana. Baciye bamukurayo, yataye umutwe baca kandi baramuboha. Yarafise ibastora nangwa se pistole ariko ntiyateye igere. Nitwa Saddam Hussein, ndi umukuru w'igihugu ca Iraq kandi nditeguye kuganira, niko yabwiye ingabo za Amerika mu Congereza nk'uko bivugwa na Major Brian Reed, wazangabo yari jejwe imikenyuro muri brigade ya 1. Saddam Hussein yavuye anyongwa kwa gatandatu igenekerezo rya 30 Munyonyo 2006 mu buraruko bwa Baghdad. Yari yahagaritswe yagirizwa ivyaha vy'agahomamunwa ku kiremwa muntu, cane cane igandagurwa ry'abashite 148. Manuel Noriega yafashwe n'ingabo za Amerika mu mwaka w'1989. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye igihugu ca Panama muri Kanama, zibaguza umukuru w'igihugu zimwagiriza kurwanya demokrasi, igiturire, magendo n'ivyaruraramutwe hamwe n'itoteza ry'abanyagihugu. Muri ico gitero Amerika kandi yarungitse ibihumbi n'ibihumbi vy'ingabo muri ico gitero cyo mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Iki gitero cabaye kwa 20 Kigarama mwaka w'1989 mu gihe imigenderanire hagati ya Amerika na Panama ku butegetsi bwa Manuel Noriega yari hasi cane. Mwijambo yashikirije igihugu, Perezida George Walker Bush wa Amerika yatangaje ko yari yagomoreye ingabo kuri Panama mu ntumbero yo gukingira abanyamerika ndetse no gushengerera Noriega mu butungane. Yatangaje ibi inyuma y'iminsi mikeya intwazangabo za Amerika yishwe n'ingabo za Panama. Ico gihe Noriega yagirizwa magendo n'ibyayuramutwe n'ubusuma bw'amatora yabaye mu mwaka w'1989. Iki gitero ca Amerika cagomorewemo kandi ingabo zirenga 20 zateye ico gihugu zigafata ibigo bikurukuru vya gisirikare. Ubutegetsi bwatangaje ko abasirikare b'abasivili 314 ba Panama aribo bishwe, ariko ayandi masoko yo muri iki gihugu nyene avuga ko heshwe abashika 1000. Ingabo 23 za Amerika nazo nyene zarahasize ubuzima ico gihe. Kugeza magingo angaya imirwanire cyakomeje hagati ya 23 na coalition, no kuvuga FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Hanari makuru hoze suma mu kanya gatoya agaragaza yuko Republika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko ibice byose byamaze kwigarurwa na 23 byose igomba gutangiza ibitero karundura, hanyuma ikaza kongera kubyigarurira. Byinshi kuri itangazo tutse muri bya President wa Zunze Amerika White House ngiye kubigarukaho, ariko mbere gato yuko tubyinjiramo nyirizina reka mbanze ba indi nshamake yari makuru y'ingenzi akomeje kugenda avugwa. Babwire ko kandi duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babwire ko inteko ishinga amategeko ya Amerika yanze gukora mwanzuro warushyigikiwe n'abademokrate ugamije kugabanya ububasha bwa President Trump mu bijyanye no gukoresha imbaraga za gisirikare muri Venezuela, bitabanje kandi kwemezwa n'abagize inteko ishinga amategeko aba Republican. Nawe no kuvuga Trump nimwo akomoka. Byarangiye kandi bahagaritse iyemezwa ry'uwo mushinga ku majwi 215 kuri 215. Umwanzuro iyo uramuka kandi utowe wari kuganisha ku kuba Trump yakura abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela. Umudemokrate yitwa Jimmy McGovern watangije umushinga w'uwo mwanzuro yanenze uburyo bagenzi be b'aba Republike batoye bawurwanya. Ati twabwiwe ko ubutegetsi bwa Trump buzaza mu nteko mbere yo gutera Venezuela, ariko ntabwo babikoze. Kugeza uyu munsi ibiro bya Perezida ntabwo bishobora gutanga ibisobanuro ndetse n'ibisubizo bigaragara ku mpamvu ingabo zacu zashyizwe mu byago. Ku ruhande rw'aba Republike bavuga ko bari gusabwa gutorwa umwanzuro w'ikintu kitariho nk'uwa Brian Mast yabigarutseho.
ati aba bademokrate baradusaba kandi gutora umwanzuro uvuga ku bintu bitanariho. Ati nta muntu n'umwe dufite uri kurwana muri Venezuela, nta bifaru bya gisirikare biri ku butaka bwa Caracas cyangwa se umurwa mukuru wa Venezuela, nta ba mudahusha bahari ba snipers. Mu gitondo cyo ku itariki ya 3 Mutarama 2025 nibwo Amerika yagabye ibitero umurwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse birangira President Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bajyanwa muri Amerika. Maduro ashinjwa kwinjiza muri Amerika ibiyobyabwenge bya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. We n'umugore we bahise kandi bajyanwa i New York, aho bagiye gukurikiranwa n'urukiko rwa Manhattan ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iby'iterabwoba. Nicolas Maduro yafashwe n'abasirikare b'Amerika babarizwa umutwe udasanzwe woherezwa aho rukomeye Delta Force. Abo muri uyu mutwe bamusanze mu cyumba araramo mu gitero cyifashishijwe indege 150. Mu makuru akomeje kugenda avugwa tuvuga amagingo aya ngaya kugira ngo twite tujye kuri ryatangazo turutse mu bya Leta Zunze Amerika, ariko mabwire ko Ubufaransa bwafashe ubwato bw'Uburusiya mu nyanja ya Mediterane. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ingabo zirwanira mu mazi zafashe ubwato bw'Uburusiya mu nyanja Mediterane, bukekwa rero kuba mu itsinda ry'ubwato bukoreshwa n'Uburusiya mu kwambutsa petrol. Mu itangazo Emmanuel Macron yashyize ku rubuga rwa X yavuze ko ubwo bwato bwafatiwe kandi mu bikorwa by'umutekano byakozwe n'ingabo z'Ubufaransa n'inshuti zabwo zirimo Ubwongereza. Ati ibi bikorwa byakozwe dufatanyije n'inshuti zacu zitandukanye, twabikoze hagamijwe kubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye ku mategeko agenga inyanja. Polisi yo mu mazi y'Ubufaransa yatangaje ko uyu mukwabo wabereye mu burengerazuba bwa Mediterane hagati y'inkengero z'amajyepfo ya Espagne ndetse n'amajyaruguru ya Maroc. Macron yavuze ko ubwato bwafashwe bwari buvuye mu mujyi wa Murmansk mu majyaruguru y'Uburusiya kandi bwashyiriweho ibihano mpuzamahanga. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza yitwa John Healey yavuze ko igihugu cye cyatanze kandi ubufasha bwo gukurikirana ndetse no gufata ubwo bwato. Havuga ko bifashishije kandi ubwato bwa HMS Dagger, ati bwakurikiraga ubwato bw'Uburusiya nabwo bwitwa Grinch. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya cyangwa se European Union washyiriyeho Uburusiya ibihano bigera kuri 19, ariko Moscow no kuvuga igihugu cy'Uburusiya nayo yahise kandi ishyiraho ingamba zo guhangana nabyo, ikomeza kandi kugurisha petrol mu bihugu nk'Ubuhinde, Ubushinwa ku giciro gito. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko uyu mukwabo ari igikorwa cyiza cyari gikenewe, asaba ko petrol itwarwa n'ubwato nk'ubwo ikwiye kuzajya kandi ifatirwa ikagurishwa. Gusa Uburusiya bwatangarije ibiro ntaramakuru TASS ko Ubufaransa butigeze kandi bumenyesha ibyifatwa ry'ubwo bwato kugeza magingo y'aho amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma tugaruke kuri ya nkuru yacu. Ni itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Iri tangazo rero mu by'ukuri rivuga yuko Amerika deja yamaze kwikura muri OMS cyangwa se Organisation Mondiale de la Santé, iyifitiye imyenda